on my island, paradise of the sea, beautiful people. Alungin tasil si Rogulo Messer Mamara. Ako sa akal program utel Alex Salmering Asuli Mosomil Tunin. Itel program al time sa Edro Messer in live malsum ngaria. Ako ra somil mong gremiu uldeswiu. Si yung call al time. Ya den war mama ble postrira screen. Si ulo Messer yo den wa. Era litasil sen direct ngatiang ngal contributor ko mamra TMC Mr. Harwo Wilter mako host ko mamra tiar ko si sak Mr. Campes ya ngirma nga ko kumloni al small mo dia sen metro ko mamra al sils mak brenga sulit terun mo speder ko mekdible msaadra egel gem umral wasinting el belaw laqda sadam tarus mako te yung los begel lo de igual morar senator lo que retiro a sengarnia y que le claga vos a la la obisra president la tora housing ma obisra senate especially lo hace sel le la senate lo hace kada ngua akan center tiga rogul meltut kel moadat ti al board ngua ngara ya do tirak la tingin al bebir senator le responder moragri que to hace selected ketrir tigel adal mo government official en bulgula sing yula kan center tira olvira gula matial tora housing se imora to la awana ngia executive branch ma legislative branch ya executive branch sa mo luase moral housing mga application e moral morger ngula babilngiu ya auror omura endraman didor tira kratetel la auror Hindi akal sabihin la urol lo mo lalakal mga consent tigil adal tira mitut kara president. El mora tel NHC National Health Commission. Housing National Housing Commission. Mang ngora di ru lemam magi mo nutul mo so mama mo sa tel tora housing ni. Aktira kan wadeng wara adal la mora housing mo apply. Ya lebo ngatara ako tiklaw mondernira awasin dia kan sebela oktomleng al maskaka alend use right ilagengeringi tial takoralo bakwa si obon sebela government maskali sirgawen kalok tomleng malasen maskali and use right makumdas hindi takorala alisiksik til digal sebedel ikut mok e plus ito ase eu co-signer co-applicant may gero ko Ito yung tulad sa rato ko na housing ra lomo or selben mo trelam. Aso mamel mo kora mo o lao de swamel gireleng malngari ang diswi ko mo den waleng. Ngi mo rato ko rumudo mo or sel nombre July 20 something. Yan ang maara August 14. Agi mo meset tial telela ureor kakakapos sa Senate ma house ma adrablo ma bangka. Nakataradia katakat maklitiang kukmura tarabuin mo erudbuin mo tidak kita na isyul giso maman mo tatsin elang tial tokora makitikar mar adro mo ari akora mo rar mo kura ako takwasin mlo spirar bulis mia kilangal kada dilo labat raksra awiri pingel me e gulap singi Hindi sel rar mo kung niya kasi sel gilt makliras ko jo seure dirar bulisil ngire del mestrira cloud prot di sel gilt maklira sel bla kalabus at termal dirar bulisil ngire del jaqti iti di sel go mesra sel adjustment tilo sel tele la government mo mo gorgariran ngel ngal gadil yang mil isiksik temo kalabus sel go laba draksra wiriping el metmuras ko jo Hindi siya lula batrak sira mungkel mot mura blila kalbus awal musul de mamada ko dengel wasi takarurular bulis maram sel bay sal cloud toil letial mot mura blila kalbus al sum se mam kitgal loto galasi loto abos mangaral kat mukil tril to drum kwadar kita rogo ul makora awas ngaram makabalmenta amasamring el toy el involver ngar bulis edi osmobi edi kaldun mo
Atara isyul gumdas weng kata kira del mo masaw derni agil amos pa mo tatsini el alsil sa ato na budget. Tiam lo mereka sande Mr. Wilter am lo sebel kukora o tia. Am leu desuel wasesel leu dasura ngaramol memetial el tokol wasen unified budget am la mangod el dimle kyul mangod el mo national budget. Ma alsela igal kuk amendment lam katmokra doreng sera TV other house. Ito kuk mlawo to bebi lumir rabala tiksetir lumir rigin I don't know. Ding kire del mo starting. Di kote de borsel tokora a housing kampesileng. Akmadang algaw dire kal ngania temem logoram subringi. Makam gor otbedia wa desem ba sitial tokora housing. Sebel mo tokora ngas era almel Sunday leng mo endra man era almel Sunday. Anda tu adilo era almel Sunday ya mo tokoi tori. Agus tori. Dia tilai gi dire lang atokora era do ba lang ya minister MCCL chairman sel National Housing Committee dire kal mla to tigingel el merabwa wase na mo se em mora pre-qualification ela mora ka gido bisara apala housing authority ma NDVP start the process se ela tiawa le un tretare ka mam no will touch ai gi se pedro mes erni la issue ngarsel wase ngarngi akla ka bos ara uda sura dongen olbi la president el wase a president o tokolo se sella al gilnger ni a president al gilnger ti gi la al lo effectuate $50 million housing loan housing development loan project HDLP am sakli si la president o tur say mero ko mai gal ngak lo wase sak appoint tiger member National Housing Commission el janglo ko ang olbira ulo ela olbira ulo ako la to ta legal opinion ra la tilo sendia aiga a board ra why therefore en gire la other moment berai al board ang ayu la kanya tirra olbi la ulo senate especially consent sei gire ang ada ka do ngalil wase makara di presidente wase se tiging la cuma senate soril approve ngal mem approve ya na ke aurora di marat forward ndia ka do ngalil wase sebel mo al sum ko start di ba utalo nel boria ututak lang bara kada boy dai karo kulo asbel mo ay sige. That's one. And number two, the commercial process ra loan, accessibility ra loan. Ela ang arnya ata ito ka issue ela. Temlang wa interest rate del medio mera 1%, mga sa 3% lo pagla sa $10,000 le siya nga labi sa Siyangkora bonus itial lo subsidy welcome subsidy mergo haraw min upfront mergo haraw 8% interest plus sa 6% at sum ka sa rate talo na sim namlani sila existing loan ra wa let's say seri more applicable more national development bank ela elang na omra kay ela ka mo trigger applicant self process applicant temela tamo esel lobong en yula require lo ba a land use right si certificate of title ragaw malubang lease agreement ragaw malubang land use right other utma ang wakangel muskaw legal document ma ikay mo kay require no spera ako applicant ako applicant sel away security ti loan mang kasubadi ba loaning lending institution wasi hindi ako bagi klenga ka bola ka sibe ka haraw ti loan nga marko engagi del at amo o haraw ringi mamgangir ti loan nga kanya say gid yata ela gid ya awal makpal issue lang kada wargera ay siya adab oil mem ta wa ay sigid wasay gay gid at last for example ela ngway sel gornyar por ay dum lasi Maria ut merakabli itiya gid loan lam mas tirar te alinar adal wal maringir tirang malon ray galbang maigal housing loan may latar 15 million am lakot magklil wasay lamon yatian ila tamo rangel marreda kabli ut mokra ba biero wasay kabo romo lay kami tiya gid ba biero ila ka mo di bay tian ut merakabli le ko en semin mo kabli di la sel labor ela ngay gid sel agreement ba mortigel ata kal wala kal ganger niya sel institute
Alexia, for example, sugum pala housing authority ang abri tira mo ko ngir. Mal NDP PIM to bring tira ko. Ela. Mulgura mula saying girel moriang klem tel. Oh, ang lagi rin tramo na ngarak omlo ko tutugure mo ko ito ngarak de emo through set process ang kato to biday local city mal mo rak kelen gel ang Momgo kahane ka. Momgo the mam. Akmula say tiagi wasel moria blim bo mo alon ne bebele. Etialut mengirel mo yul mo klem ngan mo alo. elang Kita ko la ripot sila bang. oh ela kato ko ra uktar mo sul de sulapang ko si kalelom da sul si misel sugum ko mo default tralo na ka abang ka nguk tiagi ta memel ul member ko ngum lo trure ang matala ul de abang ka manja ka mo sa abang. Hindi lang mo yul ko ang klem hindi lang ka sabihin. Pero sila monda ela kato si al sugum mo siya gitu ko ang lagi na address ni. Yata address ni ang sa special National Housing Commission. Kung ta sangara lang arsay. Ela sa PL muraigal pala housing authority wase mem ko het mo measure say gidel palasir kami wase bol require applicant to provide say baba het am approve ay gidel suku mangkal rumah amal area right to mortal utmal el dividing mas ano ra ay gidi mo to bidi kyallo Atan di umum das en sepela sige National Housing Commission Authority. Change of regulation pala housing authority. Ako muna sa asabel, diyan aleng ay kakaro sabor ni eh. Di nga asabel exert influence baru mo wasi. Leng tialu daw amrar niya National Housing Commission National Housing Commission awal lo ngara at tialu daw. Waisi. Mal suil guarantee el guarantee mo ra para housing wasi muka ngerni. Ya bola. Ya bola ka geduk morsel buk tarara le katala amo kamera ikel mo sang sel mga karir na siya ministerial duliti del tour a press conference el wase agimla moravang ka ma housing emlak murtil wase tia special case mo treat tia special umrelin Gora melgol wase. Ngundia melgol wase. Lang aktal melgol wase. Ela that's one. Siya tele la utmara kabli ela dal ore wang kele masam natia kale humigo gicho wase. Ika ngagi oreom. Ela paite 11 paite ela ngal gelo spectacle do der mula biri. That's one. And number 2 wase sel book part tia loan wase to spera co applicant. Wa bom ka ngalo ne mergo emosigia adel kongel mesai ngatian. Di ako siya kasi taasual mo ko applicant talaga. Kung kala ko applicant tatira kang area future ni el soal talaklog siyang mo aplano. Mandiya kal soal os asira ko clone ratara. O siyang ako baswar adra government mar adra congress ro everybody. Atim na katartin mo tong oklele lo sa igagi del monday. Lenga kalulug den wal benga karbu eli. Tiram lamom tamala application orti. Hindi mo letak murti sa indiya kal CBM. Alin di ulo mo hindi mlaka adrol nga seortir. Tidi mla madala kut maktrio se. Ole hindi kal CBM tiagi del land use right del blal bas. Di ka mo ako ko signer. Lebis ka tamam. El bol beto ora plimbergi. Mang kasi mo risesta kaleng. At tara ko tumle ula bondar bela dia ka blir, dia ka lududet. Ngatmet. Leng gel masati lu to ko klol utmur bela utmur kabli malsum sey del partra siugam abla bol dictator ni abang lese partra siugam obo mo uspe atokora kabli le kamor gel trula kabli malsum mamla tugul wase oy bong mar masa seblam la ko gel wase oy bong engel ngal ngarabang wase oy ndiak I see ndim la ka dal sigi sa answer sige mo say you know tiang unique circumstances kadam long tialo nan crisis mang niya special consideration mang nganya igel niya standard dal ulabang ay dia ka do ruta kan di kasi self apply title 15 million en sebela akabalmental mo rulil mo biotrar at tira dia ka sebil pekal silseng to ure tialo dia kasi ngaram dia kasi baikut maklisi gitu man tirbol ngapli Moi, se le sayam le ulang dam no malara 15 million. Dim na do tira regulation.
le maliwang galo ring karuba karaw kile do gunga government ta dingi rupiah ludo dul meng maigel utmara public land margo mula blara alsel mar ada ti sois mo Sebelum ay siya kamlamot mo rabli. arbek pa adam lamor nga Dia ka ko sa iner kasi di wa alat men tergid mo oti ker ngima. sebala government el singarak term wa full faith and credit bom rula blimio ya sumo mo default ya government mo sois maru ba government mo mai kan plan me otrao May si. margo maudo mo Sel got el masarong ko ngil to ya kambes. Tia sira lo mo el rogil monday in black crisis. Ela crisis am la mutra ma imari ar mared mura bangka. Hindi ka crisis, mbay mangal more crisis than ever. Di sira lo sao ngira era altura bangka. Ya kulo ring setito asi abang ka dia si el gongera a 1% leng bro ka bang. why say giren average uncertain level Beto ko de rulil wasingari sel 10,000 el dia kal hara attack sirngi engari 3% temlo ako mo dai trabang. why say El akhir na siya minister wasi ay kel rogul ulabanga adi doltira ma housing ma NDPP ma igal ula NDPP ma housing dira ka pwede tura kabelment ala kabelment dira ka organize sa National Housing Commission dira ka organize lengak lal ko mate era senate ngar dira ka atak mulmoras bisya dira ka bolo body ay kagit tablo lo body a reject ka ra land use right mlar octum lem ndamam esto berga al suma ngalga ka mo malara loan ringing require mora co-signer ko applicant yan suma ka mamaltero nga gi makara unsa ko applicant trim niya ko applicant nga ela sel do mesir ngi you know ngia kata ela se kuk ngar alela pala housing commission authority ma NDPP di ela kato spera leadership mo so mo intervene erulil mo nakatyan mo lgoy el at di orang sirngil wa igid di orang sirngil di tirgel adal lol mlam kutbukal trira mo le tiam le sira lo sa dani olbil ma president en kire del morak klugo len ngomu la aurora next week elia em kit tial di mral mo rejected baka mente ka spedia galbang kalwegel mo lo instead ra onitra en a symbol correct regulation ya igual rural la adra government split the tree was with exception of 15 million ya regulation kami mo mede elnya sibit brala at ko ra syuga Ano mo kan dilia minister wa iselwas. Akim lang mga dadul. Tiro mo niya talgibal special treatment. igual mo rengas nge belsadra dire kal mle parta tigera belsadra wasi al sugu mang hukmal haya income to debt to income ratio ka sebel nga special condition wasi okay eleng why say gid hindi ka diwalo why say gid why hindi gid tay gid el suguma tomlega blako ngel to mesena al kotro bul adra blimam tas oy o lebor se gid kula autum e kula moria blimber ngi dia kal ngi national dia kal ngi galbanga ya kum das ngire la national congress temre de tel government el mul pura bang ko se til ay gid asabi le lagen hindi imura to di dul sa drin belang hindi kal sabi gid Milterun mga dadul ka. Yang malatil admit di Guarasal lagi el tinggal mau tu luar setiap kali lutul mameu. Lagi dah dir kengar tiada application. Ya lagi dir kemosi kerakan traktor membuat orang apply. Mal betul lagi ngomong. ela do rex artikel la Minister of Finance yang by the end of this month Oh, yang la mo to da got roll to tiagi 15 million al makatbok la application say gitu la al bornya commission you know ela da ko mela asbel mela tiagi de sebel ko heda po betul endi sel ku mondel ngala senek lo asay tila da aplicl tila ay gid NH ya gidel mer kama me kama approve akli aku tara issue malamon nda ko akan di kwadio ba understanding ra kay karo husto abor da kal borni ala kal borni ar member mundi kal sebelo finance lo to daw del mora dia kal board ang leseng mo board organize ang mornya chairman ringi makorum ringi musil conduct ra rogil business it doesn't work like that tiel to ra commission dia puting ra sing haram why say ra interpretation ra di ra president abakti lo asay assume sorry approval ngal mo adandi dia kal sebela أول ما كده bring it up دي قال سؤال قبل من ترجيد نغرتي الأجيد الأرجيومنت تلاقي الكتريكال لا لندي لو بقول بلاو أسبيل تيرول مرة قالوا بيس متوسط أبغى أنا مكوكتيل نيرا كده كم يلا كده نيرا كده كم
Hindi kan sabi la ura national government ruway seleng. Al konstitusyon kita mal require la do tirak la ula senate. Ito kan mal require do tirak la executive branch la executive order. Selbol awanay ulo mangaringa judiciary. Giril set corrector sel. Difference serti. Lela kay gati mo ana ra klungol mo ngemo sel sola president. Saya ko radim le issue ko mamra to ko housing. Ako radim ul morise udre wilter ya kundas wen. Sa ko ra amla mesal was itia dia ulo dira ka desaw alel. Sel doreng sa gal do mara nang la dira ka do waseng. Mal sibe lo mu ora September 1st. Kadi ul morise ke kuk to ko ra mora budget al ngari ko ra o singe melgire la budget de to sa ring tilgibe. Oh ya. Kidre langa last time. Ikaduguk milsao tara atleta na autorisyon omrelil. Elangi nga ka mo tergibel mo ko makail mora sel malu ulela omrela bajeta sel olgor ngia adra kongres ma president office ngia malgor sel dura se budget court. Etianga mal magatatal togoy luay sera al sera maigone. Ela sera andera titi endire gamlani budget kon meng totbdira saibal el mera bekl blue wasi tiagid o ur tida siling rkau kau guk abelau moradista de seguito e mulo ase komrura budget terkomiul dia bolang rak seguilo seguida authorization metmo mrur ngilo min ngil dia bolang lak risi al sugumung mo yang lak en sebel ngel aglo ngaralo abelo lo así tiagida mlae gong sel lo mot murtalo et tiagida ul de suela mam ngartial wangarang etigilo urni semleri kwalen agong resam digala mulasi nsomam mesatial budget lo así tiang maran sebel melo accept ni meng tial ngani radit medlo atigil toy ela obisa presidente otobdi seigi seguida girel mornya hearing ringa adra obisa presidenta amo rol malar seguidel budget korra rogula mang sero ngani yoel emlewa isel ngani igel el director ma bureaus ma minister almei esto testify lo así tiagida mneon mam el obisa presidente tiagida tilo le presidente ani akisi el stay within the revenue wasi ay gagida moblingli e seguida lel mangania input rara ela seguida mlamodia ku gomesen takmung budget kol giblem isurni dingola dia ga hearing ngi magola gola dia al mogodong adal mo ar governor talaga le lora like al state murui mal da uni di seguida otro club gurra au alel et umru meu bringan adra obisra presidente mumrek e odur clean mrapongru seguida agundasmen telgibel el moklaurol morni mangmornya input ra adra department mar governor mangaram kadmo mngi ay gaigid problem discuss la every day kadmo mngi lo asengar al sel de al al sel e seguid auriuri seigungen u startel mor olbil el mutur ma presidente mor olbil el gran mon mo agrinia presidente mo sain aktingul mari seigid de margong al sumaria cuestión de comelas muangara do rur seigid el gol se pega el ensura bebi Kabay mlumlumi. Mlumlumi importante. ngarinya foro ela sel dulmo tol guerra budget call employer ngarinya igel repeatel tumelgo ta term los pernya sector ni se gambesen recurring nigel hutsulto hoy administrira education ang ngarinya ultergokl lidisira adrogor a salary tira ngari maigel va supply Alwa fixed cost. Why say exactly tira order and then tira say and diga mama so mama mo o mura a class tirgel mora preschool na tirgel
tirgil maldir kam kekare matigila gostringi let's say dimla kasel program tila gostringi tela al morgi mga tila mo meo berni lo spaye el morgi aul mang trouble adi gusal dimla mo odar ilang dimla kalo ay sirang ngaramo ang aningi section na budget maldigirela development igerwa CIP Capital Improvements Program o aral ma vessel sewer system mga naigigida mo rin ngagaros ra ndialul sis bra operation na government leng sel bornya budget cut malubet mo o review rata ministry to subil mo gata igigir mururan adal mo kasay malubet tungosang sa alala mlay malubet supplies ng anaktel embigel gira development tamul mol mlol mleway sigil malubet nga niya lulwa say budget ra mabelaw telal miletsing 100 million telar ngia mo gira development matela girel mo tela government elang ngaringira sa budget do mesen nile kungiri mula say out of the 92 million 80 some million ngia mora di operational government hindi ako ngat masingania bebira CIP program usis belen dia algora plata klilaklan malmutul mo beotlen sen morura budget dia ka bom repeat aigal recurring expenses dia ka repeat ngania standard statement role anil wasi tial area dia ka increase ngileng agost ngia di normal cost bebila takmasi normal agost tra personal services hindi ngania igel yearly increment moria telal dalan morgi gira enough information only man akireng sa el alwa sa house am la pas la tial budget ra 2020 ya gurang so asal kotlila amendment ngia ra house el atasen ngil ma senate tala murur ni endi akola dira gisang endi akapil ni blang gisang endi agurang so sistem le eda udo dol mora pension mai dimla kan ngira budget ra president adi gulgornya asay Alisel availability analysis, funds availability analysis, FAA, amal plakatak luasay, tiya ikagira el diesel audo del morngira 2020. El asay yo el akumda sa kamunalito el FAA agirel approve niya president, man adol olbil mata approve niya. Where do bu? Why see? Esel bornya chance engiril mutul ma approve niya. Tapos mi kasor se mergong mo bothel gongelo asen waisema ndia gongelo ase sen balance ngi michael amendment la lotu ndira gisatial final product ndia gongelo ase sel dilia president 90 some million 96 million projected revenue and di kira di yung expense naman 92 million why say Melang uso ko sila 1 million olbil. di dam do nga do kuma say ay gel amendment lila mo over sa 92 ela ngania ela da ngania ka pirmo ba ngania ko ba ngin dia ko ba ngatia difference ra o ura house ma sa seven pasanya house himself proposal ra presidenta 1.6 million and more ba mang medio more ba say gider elang yo ela Appropriation ang Norbabara and the authorization of remain. oo ela constitution na lula budget mulo asay girel olbil sel sendringi bolmera senate el sendringi mora president al sugu mangarba sel esknia president en girel abadia lo bangel mol wase agil nga clear 1 million udo dang artigil mi idere temlega ta bebira program el modiak morgon mta malup etngania vessel source ela ko mesa igel 8 amendment kung nasurinya 6 deals with increase el source ra local revenue for example ngarinya $1 million el amendment mo maara dial via vessel transportation boat mo bilsinga like outlying state
mo provide a transportation. Tiyan sila uspea ko na to. Nga yak yang separate. Basta sila up na mo mede eleng team ng kalsak ng tala. And di nga sel mo ra pension plan 2.75 million. And di sel it's authorized to be appropriated. El source ra General Revenue Fund. Todo si account ra kapalmenta. Di sel elak mo kamoduli siya tele la kasi mo kaya ka na sila nga hearing ya. So far hindi ka mal hearing Diya hearing. Ya kaya kita ko kuldo swel gidel sin. Sel sigum ko nga budget tel me menti ngari angari ra no ko. Kaya adra all be satisfied ra performance ra agency. For example, almost every year angari mo ra state government. One legal amendment FY 2020 budget long mok lang $800,000 mo ra state government mang kasi government almost $9 million sa mo to the state black front mo ra state government. A state rin naman mula sa kama amlor pa ba? Ada 50,000. Say 800,000 albingi raigal equal 50,000 na angari ngil mo ra ka state. Mugula say sel ko crawl ra olbi ra kula mo ngititril may. Biya ka tulo scrutinize setial expenses setial program setial dia kalin. I guess governor, director ng lobis, minister diya ko main. Diya nga you don't have to be there to explain your budget. Diya ka lang with luwase ikal 50 como maral mahal como hindi nga rin lang with ngil wal ka di bolong nga siya. Era la discussing nila Hindi ko daswe. Ngar elela olbi. Make sure hindi ka matarakal ra next year. Di make sure hindi ka matarakal sa before. Hindi ka din satisfied tial ngari el alta. Del suko hindi ka mdizul ra ngari ang rama kumus ka ngari. Siya girel dire kal ngar el olbi make sure wasi. Tiga ta dizul ra ngari. Dia ka tilakir na siya ensure minister ng muro. Chairman ra is el ministra house amle esk nga questioner. Tial ngari deliberation tial bati. Ang ulger ngi wasi agi margor ngi mangura senate mura klubu mang anggal chairman ra is el ministra esk minister sa lang wasi. Kamo ay sir kamam wasi. Ngaringa mo kalelak klubu bertiap. Selbes la administration mo nga ugo ni igagilam le ensure ni. Muase ndiak. Dimla mo tau ta galudo do rogui ma. Giri lo siga esel source. Seguilam le ensure. Bilkulo siyang katakubakan mo sira wal mereka first 15 years ra compact. Ito ra almeng kadamle a future kita man bright hindi sila bol mereka first campaign tetegel ekonomista sa future rekomenda din era 3 months baksim bar sige da ulmak pasin giren ngarinya hearing ya kampe sing giril tial dulul giril ngarinya right terkau adra media logera question amala kongres answer el atia sel moreng seringin di hearing ra minister man adra olbi they're satisfied and pass a budget yar bulua Tortirak la tingin adra IQPB to asi. Agi ulangi tetigil number ya presidenta mas kama matia makunit kami mas kamamsi. Dimla ka adan mo touch ringi. Tebay di mil sadra regulations. Mak ako na dito lil wai selling. Aksimbara webi raudas ul platform der olbira lula mom ko hospital. Mansuma minister wasi ba aklugo yang belum ko hospital ko di mamaleot ringi kada. Kadmo maudo der. Kadmo Palais. Oh my. Saya agora budget agora presa mam tachirngi edire que langaria un despiu girelen se miu lo den wal merwa maluben como to da kamen termul girer adrom tergo adire que limora to il sol agora bringi kemul terunga ti agora la pulis ma arado lo ngora lo tautal ula qabelmente velo ma goten so al mora obisra special prosecutor ngarngi aigel el arrak ang laamo mang last rak raigel rogo il public auditor amle audit was in violation ralla for example adra tax for example angel saludo del secretary Antonio le vice president ma director arbulis aigem le grant I speak to the clear vice president aige
girel ngar SP leng auditor di lulu asimble violate la director mlaringa violation ra auditor ra tora social security mlaringa violation ra auditor dia katara time dokora amdas nga ako tokora nga mo bukod mo ite kita olde lego mesera special prosecutor ko kolto ra igale es el toy o angel no former gobernador nga ora lulu toy ringira akmuntela elang ulul toy ra gobernador ra ngiwale o toy ra amigakal toy hindi kay kidil bebi ra toy makmal mo simbara ako ra mo simbara kami mentrigil wasis se sum involve ngar adel la agora democrat Lalu mit Republican hindi ako voltat sirngia special prosecutor. Kaya ke mal magkatiya tigiri ra voltat sirngiling adop tira kersele statute of limitation siyang why say en maday na tayo mamudi kal sabi lak muntal lo de kete. Mangi yang ada limitation. Ngari limitation na ko to makora di ngul moriseleng ngora mo masar mo kora agablement selbora di de swege bogumda si wasin peak choose ay gel solmo mal tiga dul mixer ngira bala tikse bela direl adul tomlialla a feisra atel malella elang tiagi del le enga gidel ngal gadil el mlude la tora drugs yakora mo simbay le bla polisa ngara record del kidetian mil sadri ra record del ulbuira mla memo ra adul tomliam la ragabelment Yar polisa mo lo tigir lungwa balance ngul bor hospital. Yar top da report ngin jak lo dengan yang clear. Ulgo mak ngari yang ada government tigir gitu ada rogo mo nya question mo mortil wase. Ngaramang how did that happen? Esera mo to tigir ngi luaseng biga abergere taw lo magal dergi. E mangal di la ko mo kan fuse up tulo lo ndas wase. Government tigir ngaramang selguk pol tigir bebil endi top do lo tiri lo dagi. Ya bol temirar bebil en wal gora di mesti aquí de diol ngin di maral mol ya el asel gotel el makita no goril toy sel mlara simbong el mil sadra gabenor ra ngiwan dia kal sip edel lo bira bada ngin montay le mlara simbong toy din ngarnia toy mlara simbong el soal bringira a special protector am lo madengel wasiat Ministry of Finance Matax amle madengel wasang kati akalaw license Oy, siyempre. temgem madengel ang mlara news mangaramang moy taigel di akalaw di sela maklaw talamal blar rule tial ministry yo de kete karang kalti imo di mo da ka rogo ilang number 1 adim la kalang arabit ilang di ka sa di ka license rabit number 2 makaranggal adra government issue ra check mo na di ka license ni company number 3 makarang tematengel wasentim lam hara takse Jadi isu lo bermula social security. Tial government tergi dengan ya soal matila dang beli tigal soal beote brun bernia. Aku nda setia di beliau more officer special prosecutor ma attorney general. Ngara mabelam lamo aisel ngania somi mati miura atletele laure. Le ulgo maktom le imol talmal to tira kan badia kan sibin kalau tira. Ndi ngania kayak gitu ulgo mang ndiga kalau to dira simbung udele witter ka makampes. Indas edel mamsad ni tla waigel lolo or other drugs shield di tiam la mo public issue ya bol public issue ko bitigar ngil wase akabelment taw tim lo mel mor cycle mel soal mel mor sa sel tel sualo e ongang kaigel bebi ram klub talaman al bay adra akabelment lo ngora la tomal dia ka sheygi de metial togora drugs misel togora accident misel bek pedengela ulior Dia mal betul toka waisel waya kadogora mo dasura sengna girel mol nya enderni Ini dia din gora dia waya gora di maral mol moit ngania betul geisel waisel mang maral ngania ngamaral ngania problem ngakal ilal blabas le mul tergo kilomet tuo badar alis tele Ada finance amla metuo del mulwase kamama madengel wase ngara telal dar talada dirga galara taxerti oh emakara sei gira dirga atara ulen dirga moria cash flow problem nembia ndia kangol al source waya taxel sei gira major mandial magri
Mula sabi albebi la ada harap sila albebi la viag evi obe sul. Ela sel mamulbong Maral girel tulgibal mo transparent ay gigil to ile lang ya ala mal confused. ela sel mamulbong gora swag duli. Abo. Ali el along etul builang momong ya warara. Rari dengkel ngelgel hat sonma. Harusanya. Esel nombre garra que es el blomong titra agabelmenta ultubdia arestringil bui que tungul mora gargri le ultubdia en dia gawil siogora agabelment. Malas tel doger tit tilu wase gim nasen de kel iyo isen mora alabra kwam tiga tengah clean metchegringi emla metokol wase onjang ka ay kang Tiyaga mentigin tiyaga minsiringi mau deswel was yang kang aderdira raat yang alikira raat. Melan di loy tiyaga namo tiyaga to sa ni. Ela after press conference alas to Wednesday. Exactly till lagi the question dimulai ringi la vice president. Yang bukti mulai informal wasi. Temlam maro kui rural sel sa officer HE. Ela HE review. Menjaga tengah si after review file ragay isang lamuk ng ari apology hindi siya gila gibel sa la vice president low ice gila kulo siya gila hindi ako dangal wasi sel review Hindi tiale warra alabang alamaigal result tra tigel adale tiget forensic tangarang forensic ay kakatil review ngara scientist auto di sergil wasang ka ada review orang akong dasut tatola di dia kabulgur tileng ulko mong ngalgela tara senator akong dasut laptop da inseri ngalgela tara delegate laptop da inseri din mal ngalgela hata solo marosania mangban mo kasi barong ko kabulment sel ko na dingul medira back burner elom dasul wasit tiang dia ka mal bulgul pereng mlama maguk tidru tru ela ka sal sa dani akum das indri ngal electoral government ai ke ikit bebira to karulang mangmodiak sal lungil lultoy rap tuluk elom das wortial bibli la pulis ren kelel ngaria sorir ma tirira ko tiket to iso isbraji Agureng sa assure kau ma minister Rahel ra na eli ni velis agu meser ngira kasus engaria troi dilla minister mal magatera tra avidol gor ni tial el programa process akli el girela omat maklira kidal adar bela ngaria tara adar lo ger ngal wasi al sugumen mali waigal lo ga minister wasi al sugumen sabaid al amud al awdo en mail sendal moral adal el morula bai mangarangi e digal sabaid al gut makliam itu tal adal belain era dilu minister ndiro nga magula ren ora toksyo makmalmlo gora amagate tulor ngang ngile sa higil amagate tulor chalos kelel ngania problema priority e ai gile yo el go magambes amangara mga dular adra blu mal sugum gardingara obis emrur tal budget di dia el giri ala del gel monsieur til di dia do dur til e multergo ngania mo waise lelang kadamla ulyang ngil insurance man maloy mamla mo beto ka ulo man sabedal sendra adal mora Taiwan mora Philippines nga ugrul engkal dingal belaw ngal hospital di gada kat makling something is wrong and di gila ko nga adra bulun malgoy ning akmalo lingitra adra bulun o mesel show wasi mlutal mo lelak le gila di lula tal mal len dia ko luway kanto dia do azul mo to ela tilai gido oblam deli ngora makil kara uktara to koy leng kita matengel wasi ela ang madel atar al sal madel desail madel time and true el buil e kita mo sa iso next government bagdam la gora amoy rasimbong e mesterira adlo el sombrial murmurta ngel officially mula declara senator senior ba question na kasi tinaga tukok timor murtul tingin la patengin ay kang gora man mo clown mo dai lang atara ko dilulo ko ngin karuba tial senior citizens manggel maasira repeat at tingin lang karuba kasi ay kang mo to ko tingin dito ko ela sel obora budget yung loto ka tingin agire del momsa sel budget dia sel budget
sumo the Masada Cell Step Down Facility, and dia kara alcela bache. Etial senior citizens housing. Kiai Ay katalot project. Tokoram no na senior citizen kel masa se diumil omolo ko hindi ka tingin yung moto ko Ya. obra budget india. Dia kara alcela bache. Mambalgula wasin tiagi del di atoy marwol la tul ka karo sil toy la tural sela ul. Kandi Michael 8 el amendment tra house. En diregal lo mitela udo dia kara alcela se. Mul ko makamuran ra klugo ga ga hindi ka la partra omso del vela ul wasin. Kada makara. Sei. Mara mangarniar candidate. Le kulan so se señor, a señor amla tiang edikle. Era tara to ko mal la lo on kolo balo mo bukti na ptulu gele. Suya kalo gelo se tiagal ko ngani om so del dia. Inse tele la sekyo en election culture kita agar belo. Sekadam dagal tirgal mormu. Let me tell you. Tirgal na senate al mutul mormu. Rogui. Dia ka adal dia ka sen dagal mormu tata agel masala politics sa belo belo. Tirgal ni mormu rogui. Marara house. And then kada dagal tirgal mormu mo president. Rela. Hindi kita ada ko na mesel wasi nga ka mormur to declare men ka ngel wasi nga raw ulum hindi ka bel top del to avoid ay gid for example tirgal mormur ta gire del loger til wasi nga raw do se mala drole la bela masila madol bela mantaiwa nga raw do se martial to na to del wasi same sex marriage nga raw do se martial lulda sul initiative al molo da constitution al wasi Albert Senkyo mo mga rebela on men. Raul de Suemra senior citizen rebela. Just to start with those Raul de Suemra NG. Then mauna kasi mula sa gina ul man jaka bento nang mol di ko teng kap kabit o ori mo temo kas pa. Campes dire del murura program gire lise. Lang na sa gila ulen di Alberto. E gila albela equally the fault we're at fault len dia ka wortik mo sa kami Raul de Suemra. Hindi akora akmal wag de swemling usually ang kadamaro ng itiulbuy. Hindi mitarat hindi next year April para tiksbela man la mo obra. Ma question ma dila kal kora arung ko niya si. Bukod ultimo ka dong. Hindi ka aven mertial wasinga ka murmur traklugok. Mo presidente Belao ay kagida kumaral toy may kagida montalingel Belao makmosol. Lebela dia ka bela al suko mangel adon besen mo president mangel sum besen mo vice president adia ka bolo sa da gang uktiba besen lombral etiadi ka dira ali siksik til society kamle di bus merko nga kamos modi sel el mlet ginge man dilur mamla si ngaram ko imolgo dia ka negative toy commute tv masuka ss etiagi del ma but mo magela 50 valati Maktilur tirgalo asing mal soka kampesan al tiak tali tiang di beren di bus mamale klutul duli akwa sei ombok presidente brur tial papier mal ataga ruling umi engal amala tial udo ak mal rogula de ospaudo ak palen tirel dia popular ni e bai mora budget tul morengel masal el hospital de Gartekir le kemam Kila dia kalau sperse, dia kalau sper ngilen, ala dia spelu. Endi kila sabedal ngartia madudule, lang sabedal marale o mongure magara. Ma dia blabo klible do marsal moro abisal bira loro ase. Como se lo gim Tia dil mul soswelo ase tia. Ma igal mo statement dire na metora statement olbilo ase. Mlamo dia kalau ngel mutola bal el mutul mok media mutul tara. Say gila kambesa ulak kasi something is really wrong. Dia kadorula maudo mereka. Aige dire kal mlamot telet la politics sergide. Ugo ngabar kata was pork barrel politics. Why say? Kata osi kerja ruli isa del maungil ma next el modurul ten el salida to orangir mo makaw mula sa problem ra pork barrel politics kasi ngayon ba legal priority mga los esen mo no ide ka mo ko di mo tinmurte silungil malu be kal mutal baito mali ikan amir bela len dia dorula o suba o do gri mulura ale tiaka kumral wasing gire del melmol mel masada ikan mondailen ngania history rigit el selme es el presidente
en tatama folder engel nomor presidente ng malmom en au tibi abes lomra ya kum dase sia tara ul mo kada rong sia minister of finance lo ase dia ka mal giting multaw trogo mengel meran medingin musika lela au dase sikida a system kamam omra lo sendia al gedeng ase ngel sumo kada rur traga parliament relau e kada ngara tal email dar relay sel pura endrangak ya pasra batong e kuer mur trosi si rur tril sumo dia ka ablu bela dia al bol I get rogul tol du rule habla de receiver a statement traga parliament american e guablo don brot imol rule así kada el mut mo negotiate mas ama ki mut miski mawdu sigida kum das kada di ngara metaram kuna ka imol ka real biglo así dimle vital imad lo langit el amla mutblo imad rogul tol bela di don ndamo dia ka imol gid el mga regel wasi ay ka kada regel wala blog to ay dia wala dimle subject en melang e mede ala kasay bungol gid ka pes makahale e bakpes ka olgi ol malngari akora aktiun de swem ligirem mo el bo ka du bagi dia wai sei gid saule ora idu aku meser sel budget temle pasring ya house of delegates reeli ya la kalmira senate ala session el almanani la fuswiri mengarnya ya gid el 8 amendment a sixring ya deals with funding issue angari angari kadang melatat sel igara IQPV IQPV nangu adar teltelail menjaga dengan luasing mo arau sel hearing tokora hearing tira idlis apa aku dah sering yang temlo mereka mual kora wase leme ong temium mata ngerni masih expedite title betul permit application expedite process of permitting mereka itu dah. This is interesting artial hearing ada blo di melakukan IQPV luasai tidak order la project lalu pempai melame mol luasai IQPV melap permit 17 McCloud project dia mau kuliah McCloud hotel I thought they did a good job in it. and di mbai tidak melamai kan permit adir kata start kan project mang wal ngabat kata mesti yo sendia sel tokol wase IQPV order kan project tadi kalau lagi melapa permit mbai bukti moyor tirgen melamai kan permit wase ngari kira uduri go ahead and start merai kan project masih kita kali soal kati pinggirap pergi lepas I think wal kora Malaysia na right wase sel ko nerong duswira ada wase tirgan to project tiga kan ada kan merai isi Hindi akti bring up ra one part ra IQPV. Akum das ngel ngal gelo ngora ra IQPV bisa siwal blesa Oh, engge betul rawdor mo. Kalt mo klaro kul pabilngel. Di sel de long lela border IQPV ma border zoning ra government rawdor. Siya kum das yung le clone misaw leng sigida monday. Al sukumang awana IQPV ma zoning commission or atamla approve ra permit ring hindi ko commission natin kala approve ra ako building permit matiang ang argi say kita question na dalong lik tublol kum na siyong legere la clolol bil so is body le say clone mo nga ulmes sel hearing specifically next wa lo say tamo chat sektil ay issue makora moraru wa say either tirgal adol bil rela lo dengan litya maul betul dengan ini tiril mo so is sebenarnya wala nga kung ta sa alam betul ka project ten last to because ang border IQPV tira mo sa dali ma goro state planning and zoning dia ka sebenarnya agree ra atletele la auriore ay ka project amo po lengaria bebira adel lamo mereka babili ra IQPV complete di seguir del dalong lela IQPV ma goro state planning commission ang ariya question dia ka tartil LNC ringi mang testol del di kasi makarang it was a missed opportunity sa public hearing address sa alam na mo mere magtala mla race right ending stealing issue still hindi mede imlakal akong das mangel or Goro State Public Zoning Commission amuy ang madangya urere ra ureur diwasiwal tirka nga experience employee tramo mo urtal uror trako a problema ra board ra IQPV ma board ra Goro State Public Zoning Commission Tirga kita adra board tirga kita mla isek sekti tiar rogir mang
Apai imne omeral wasi sel bolo ay se board ng Guerrilla National Congress so is Interview. edim lakal sis magundasen melmol mel legal council na beklar adir melmol mel council IQPP ukmal dimil sa other sel iklunyole se ya kora amne to kora IQPP dule kora ngaria swam Dia nga di malgoera kumdaswing problem mertial lomerlera budget ta kumdaswing telgibel ngaringia miscommunication maluben telgibel ke kare el dadura dronglela presidente molbi len ale di guspera hospital besel project normally sel boloi se to besel mangmongila to maral da kapora mi malua ka school another oldi la constituent tir kidra hablo malgora tagad malgora senator mogara ending sel bolo ay se girir ulia resolution lo hace presidente somam ya bon omrelia plenen murura es hospital en área problem etira murura budget ditianga albebile te dio balmolmon en ma olbila mururni I see. mual lega institución acumulación o mura budget o vice presidente es el domes la olbira na mosoismo momrur seluro mangida kan mo offender tari mo obisma aula kwase tlavia da do mo ngil tal to mo smooth maradra blu amos toy sois brni male ul mendingari arroda dia adresa nidra ngil dia alda dul gire seguida hor on tigel mulgol tirgala sabien mo ngil da do mo ngil to ba cheta seguida dimne so al dulir tigel mal negatif brngil Nga mal yak negative akti omral wasi. Gira la kabal min tergid. El mga tmok tergid el tabsul. Kasi amal lool di mondara na beklta. Gira la kabal min tergid el lesangal gruetra del bed. El ngalgel malak en mongo. Dia kal kidiri ngalgel lo bira madar ngalgel tarobi. Ya gumdas wa service la kabal min el time. Especially at tora justice. Angarise. Tomeser tiar rogil mlamongong ge mong miltat sa igel subil sorir malu mentiril adra al sel tial monday yo de trir arrest adi enjoy statute of limitation maktor nitra mil tabusul toy morgi de rogi si adik lo maklat karni emel mol lo maklat karni si akora las tige ga pesi le Saula program ko host Mr. Joel Tolbiong ma TMC contributor Mr. Harwo Wilter togubet siya kmal breng asuli mo sa edel mo makaliral niya program ra ausa tiang amle live dia mese de melara ko din sugu mlari aswa blogger ringi em loda kasi blogger ringi program engaria number mete mese mo gol el bukio olta do swem malu bukari tiginge mertial program aki di mo makamint Ugo moral to simbu ng kakari kel ko leader to the editor. Aki dire kal welcome ay gay gid ko leader na ko sum ta kasi mo le din na sa level me agi mal mong man. Un post ni ra YouTube ma Facebook agi dire mo yuwi. Why say gid mo yuwi mo mo wila engagement ta tiak program our viewers at tiak program. Mal di meritiang agi mal merenga sulem sel ko mel program. Where love shines through your door.